खुलुमबाय ख्या ताकुक ते बुकुक सं ते लामसगो आनि o channel जों तिनि नायलायनाय SBI बैंक नि होते कायसा कताल apprentices training program नि बागै notification फाइमानि अबनो नायना हांके नरक टाइप कैदि sbi.co.in आबनि परे बनि वेबसाइट खुलुक जांनाय just obani right side corner ka option gono career sene ojaga click khadi latest announcement naine ni bagai nonobi mano norok right side ni corner no option go tongo ojaga click khamani pore norok nobi manai engagement of apprentices under the act 1961 ni norok oro download ma khainai advertisement pora notification naine bagai just English option no click kadi click khamane pore pura notification ojaga jak tongo faidi channel ne tamorok sijak tongo jaga candidates can apply for engagement in one state only jara oboni bagai interest onerok borok shudu kaisa state ni bagai simino apply khaimanai tamni hinge naido ja kabangma state tongo जों कायसा स्टेट नि बागै सिमिनो apply मा खायनाय candidates can appear for the examination only once under this engagement project or training ni बागै नरक examination appear मा खायनाय aboni pore sika the process of registration is complete only when fee is deposited with the bank through online mode on or before the last date for payment of fees. Just almost actually fees ni bagai site na ro registration complete India just as jora fees riya hangan ke khakhayo o jaga jeng nobi mana na je ST AC rok ni bagai fees nanglak jara omo UR tai OBC tai alka category ni bagai rok rang nang manane pyabai STS ni bagi rang nang lak abone pore sijak je candidates are requested to apply online through the link given on the following website o job ni bagi norok online application ma khainai tai alka kuno tai norok apply khamia angno no description box o direct application khaini ni bagai link ang riruano norok just aja click khaikeno norok ni direct boni apply khamani page thangai norok khaimanai tai o jaga sikhai je state wise seats of apprentices state wise local languages district wise training seat age education qualification duration of training stipend selection process examination center fees tai other related parameters are mentioned below acha joto je nangkuk mani o jagani tolawno rijak jeng nai manai o jagano go je state local language and tentative number of training seat o jaga rijak tongo ang alka state ni bagi naine thangya jeng chino chini tipran bagi simi naine naigi tipra wo tongo language Bengali tai kokborok ni bagai SC ni post tongo 3 ST ni bagai tongo 6 OBC ni bagai 0 tai EWS ni bagai 2 tai UR ni bagai hingke 9 total vacancy tongo tipra ni bagai 20 tai LD ni bagai hingke 1 tai chengnale nai candidates to opt for one specified local language of his selected state at the time of online application norok jefro obani bagi online application khainai kaisa language norok select ma khainai haike Bengali haike ba kokborok abani pore sika the number of training seats mentioned above is provisional and may vary according to the actual requirement of the bank asek nangya information aboni pore jeng nalinai district wise training seat bo jaga tong chin tipran bagi jeng nainai karon alka state ni bagi ang sana thangka hangke belaino jora nangai thangnai ngabani bagi no chini
त्रिपुरानि बागै सिमिनो साइ खोनानाय नायदि चिनि त्रिपुरायाव तो टोटेल सीट दङ 20 अरनि बिसिंगो दलायो kon दङ काइसा गुमटियो दङ काइनि खवायो दङ काइसा नर्थ त्रिपुरायाव दङ काइथाम सिबाइजलाव दङ काइसा साउथ त्रिपुरा दङ काइनि उनकुटी दङ काइसा आबनि परे वेस्ट त्रिपुरा दङ 9 आबनि परे अबनि बागै नोंनि एज नोंना नांनाय मिनिमाम अंका 20 years ताई मैक्सिमम अंका 28 years as on 31st October 2020 नि बिसिंगो नोंना नांनाय ताई चिनि जरा ST SC बनि बागै तो as per the government rules extra relaxation tongo 5 years means 33 years in kono ungono चिनि ST नि बागै आबन परे जों नायलायनाय qualification नांनाय graduation as on 31st October 2020 ताई duration of नि training नाय 1 year नि बागै ताई जेफोर नरक training रि दंगो आफोर नरक stipend मानाय 15,000 खाय per month for 1 year ताई अबनि परे कुनु नंगनो आलका कुनु allowance दावकुनि कुनु रजागला आबनि परे selection process online and written test नाय पुलेनो तंगो general ताई financial awareness नि बागै question तंगनाय 25 नि ताई marks बंगनाय 25 नि जररजाका 15 minutes शुदु अबनि बागै आबनि परे general english नि बागै बो number of question 25 बंगनाय maximum marks बो 25 नि नो जररजाका 15 minutes आबनि परे quantitative aptitude बो number of question 25 maximum marks बो 25 नो ताई जररजाका 15 minutes आबनि परे last अंका reasoning ability and computer aptitude अबनि बागै बो number of question 25 maximum marks 25 नो जररजाका 15 minutes that means number of question total तंगनाय 100 ताई maximum mark बो तंगनाय 100 marks नो ताई total जररजाका 1 hour ताई ओ exam नि बागै negative marking तंगो 1 to 4th माने रमदि चारटा क्वेश्चन नि बिसिंग चारटा क्वेश्चन जदि नरक रंग खागे हंके रमदि 1 mark तानजांनाय आबनि परे जों अरो नायलायनाय सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर बजागा दं त्रिपुरानि बागै दंगो यस त्रिपुरानि बागै दंगो आगरतलाव एग्जामिनेशन सेंटर नि बागै आबनि परे जों नायलायनाय मेडिकल अबतो रिटर्न टेस्ट इकोन हादि जे फीस जे अबनि बागै ST SC टाइप PWD नि बागै नील कुनु रां नांगया ताई जनरल OBC ताई EWS नि बागै 300 rupees नांनाय आबनि परे जों नायलायनाय एक्चुअली जे जों बिसि नांगौ माने जों आबनो नायलायनाय ताई गाइडलाइन एग्जामिनेशन announcement अच्छा नरक जेफोरो अजबनि बागै एप्लाइ खायना थांनाय नरनि फोटोग्राफ सिग्नेचर नरक आपलोड मा खायनो फोटोग्राफनि साइज तंनाय 20 KB to 50 KB आबनि परे सिग्नेचरनि साइज तंनाय 10 KB to 20 KB नि बिसिंगनो आबनि परे नरनि स्कैनिंग जेफोरो नरक फोटोग्राफ सिग्नेचर खायो after 200 DPI रुवै नरक स्कैन खायदि आशुनो ताकोकते बुकुक्षं अरो तताया सकरै नहनिमानो नांकुक माने नरक नोटिफिकेशन पूरा नायना मुंचुका हंके नरनो आं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और PDF रिरवानो नरक काशा काशा काय नायनायदि आं नोंनो शॉर्ट के साइ खोनारका कारण अबनो पूरा साना थांगा के कबांमा जरा नायखिबनाय हायदेबा ताकोकते बुकुक्षं बेलेकनो हामबाय नरक आसक जरा आं बाय आनि भिडियो नायमा बागै
তাই বেলাইকেনো নাংকুকমানি যে ননি sinijak borok no o video share khaidi jate borok bo o information manthung tai borok bo apply khaimanthung borok bo training ni bagai selection nangthung an abono nayo belkono hambai khulumbai kha